Yes, bwa mbere rero mu mateka y'u Rwanda nibwo itike ya mbere ihenze yaje kuba yishyurwa, abaza ngo yishyuye amafaranga agera ku bihumbi bigera kuri 900. Ni kuri match yari yaje kuba iri ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe ya Azam. Ni umukino rero ikipe ya APR FC yari yakiriye hariya kuri stade Amahoro nyuma y'uko ivuguruwe rwose, dore ko rwose rero iri muri stade nziza muri Afurika. Ubwo rero iki cyaje kuba yishyurwa ibihumbi bigera kuri 900 byose. Rero ni itike rwose rero ntekereza ko rwose ni imyanya iba iri mu masitade agiye atandukanye, dore ko iyi tike bayita cyangwa se iri mu rwego rwa executive box. Ni ngo ni imyanya iri mu masitade agiye atandukanye, amasitade akomeye cyane, dore ko irimo imyanya itari myinshi, dore ko muri stade Amahoro harimo imyanya igera kuri 16 rero y'aya mafaranga cyangwa se y'iyi tike igera kuri 900 y'amafaranga y'u Rwanda. Yes, ubwo rero ikinzanye ni ukuza kugusobanurira se itike y'ibihumbi bigera kuri 900 ni itike ite ese wayibuze ahabwa iki? Ese iyi tike rwose y'amafaranga y'akayabo, ese ni itike umuntu ahabwa akabona iki muri stade? Ese iyi myanya babicayemo ibitandukaniye he n'iyindi isanzwe iyo muri stade? Ubwo rero ngiye tuza rwose byose mbikubwira 5 kuri 5, uraza kuba rero usobanukirwa. Icyo usabwa ni ukuza kureba iyi video n'amafaranga ikiganiro cyacu cyose, rero ukaza kuba ugenda ukirangiza. Mushimire rero ukomeze kugenda ukurikira ibiganiro byacu bya Alpha50 TV, anizera ko ukomeza kugenda ukora subscribe ugakanda share ndetse na comment, ukatubwira icyo dukwiye kuba twahinduraho kugira ngo rero ukomeze kugenda unogerwa na gahunda zacu tuba twagiye tuyategura. Iyo tuyitegura kugira ngo mukomeze kugenda muvugwa neza kandi mugende mugerwa kandi mubonere amakuru ku gihe. Yes, ubwo rero benshi banje kuba batungurwa no kubona ku mukino w'ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe ya Azam. Benshi rero baje gutungurwa no kubonamo ko hagurishijwemo itike y'ibihumbi bigera kuri 900, akaba amafaranga ya mbere yishyuye kuri stade mu mateka y'u Rwanda agira ku bihumbi 900 ku mukino ugera kuri umwe. Ese iyi tike yitwa mu kintu itike rero bakunze kwishyura cyangwa se bakunze kwishyira mu cyiciro bita executive box. Ni imyanya y'icyubahiro iba rero mu stade agiye atandukanye kandi agezweho birumvikana, dore ko rero muri stade Amahoro harimo imyanya igera kuri 16. Ubwo rero nk'uko twicishije ikinyamakuru Igihe baganira na Kalisa Georgine ushinzwe rero umutungo w'ikipe ya APR FC, asobanura ibihabwa umuntu waguze itike ku mukino y'ikipe rero ya APR FC. Asobanura avuga ko rwose rero ku muntu waguze iyi tike ubundi abaguze imyanya igera ku 9 akongezwa rero indi 6 yose, abasaba imyanya igera kuri 16. Birumvikana no kuvuga ngo iyo uguze itike y'ibihumbi bigera kuri 900 ubundi umusanzwe uguze imyenda Yes, ubwo rero izi mpinduka zikomeje kugenda zibaho nyuma y'aho rwose stade Amahoro igiye ivugururwa, dore ko rero no ku mukino wa Azam ikipe ya APR FC yaje kuba yakiramo rero kuri stade Amahoro no kuba igenda iyisezerera. Itike y'ibihumbi bigera kuri 900 nayo nyine yaje kuba imwe muza agurishijwe. Rero biza kuba rwose abantu babibona abagatanga bavuga bati se ati ibi ni ibiki, ati iyi tike y'ibihumbi 900 bimeze se ahabwa iki n'icyabona? Rero kabisa rero ni ibintu byari bitangaje. Iyi tike rero yitwa executive box, ngira ngo umuntu wayiguze ni umuntu uba wayiguze nyine agura itike imwe, ariko akaba